chibai le vek ule kumsang ni som ni panga February ni som panga lon le ta a tuntum chu Prime Minister Narendra Modi le Donald Trump te pani inkom chungchang le abe bom ingai thlang u o Modi le Trump phi mani ram choisan tum ve in thanan ma chon trumpo mani ram ti ro pui masak chungchang campaign aw hla mang ve an ni a kumsang ni som paruk khan Trump hian America hiram ro pui takadin thar le angai make America great again ti chu aw hla pui pakhat ani a make America great again ti hi alam to chuan maga an ti a ami zo tong chuan MAGA ani yang chu hetiang deuh tho hian Modi po in India da poimo masa in India ro pui na chu siam thar le atrul ati a make India great again ti hi aw pui ve boka chu lam toi chuan miga anti ve le thunga mi zo tong chuan MEGA ani mi in ang sa in ang an han in mu chu thian in kom nge tak mai hun rei tak in mu to lo in mu thar le ang main iwangai om ve tinan in ko chuka Modi chuan kanin mule thei hi avaro pui em ati a Trump po in kan lo ngai to tak zet che ani ati ve boka anni pani hi thian tia in soi ve anni a hei hi an zep lova US chanchin bulian ho te po in anni pani hi thian anni tinan lo ziak bok ani nge na anni pani hi mitum tlang tak anni ve a ram lian le thil ti thei tak pakhat an ho ve boka chu an mi huat ron chu China ani USA le China hi in LMM mai akhat to ka in ngur de urengan ni a India le China po ram ria inti boy rengan ni bok do thu mun nei ta chu in kom ngei lo thei lo din huna an ding ti poina soi thei ome Modi le Trump ten in biak ma hian White House a India nampuan zar an lo zar diama in biak na an tran ma hian Modi chuan White House tlo tu ten engemo an zia na visitors book a thutle ma ziaka a thut na tur chair te po Trump hian lo po chu saka lo do rem saka ngoi rengin na thil ziak la hi lo clear ve ngot mai ani Modi hi alo duat viau kan ti thayang hemin hu hian anin biak na mun tur Oval Office anti mai US President ten na tho na mun an office pui an pana darkar li don anin kom zui ta ni thiltam takan soi du na anin biak zo nuwa thu thar the dar tu ten kom na Modi chuan US sa India mi dan lova omte lak let chuan in pe reng thu soya Trump po in India chu tuial thei an leitir tur thu soi bok anin biak na hian Trump chuan kumsang ni pariat November ni som ni paruka Pakistan atanga local mi firfiak terrorist hovin tas hotel an be awanga mi za somruk paruk lai nan thi phana abul tum tu nierin US lung in atang mek chu India kutahlan aremti a Modi polom hle a India court ro rel na noya an achung chang hian ngai tu thei don ta ni heba ka hian in sum don ton na chung chang te eile bar chung chang te ramven him na le ral thuam in leitir chung chang te pon soi du na US chuan India ne na ral thuam siam dun aremti ba ka dollar tluk le ding on tam tak man tu ral thuam sang leitir atuma chung zinga chuan anti tank missile te AI manga thuam drone te le F-35 stealth jet fighter te telani thodun na turan soitam tak zinga hian US le India in sum don ton na turat chia lak dan tur chungchang po an soya video masalama kan soita ang khan India chuan US siam bongruwa atanga chia an lak thin tam tak chu an lo ti niam to a hei hi Modi chuan soinom le ani India hi International Energy Agency IEA member alani lo wangin IEA member ni theinan US chuan thlop atum thu Modi hi an lo hrila kumsang ni som thuma dollar tluk le ding on zanga hu tho dun na nei ni se ti ten soi bok Trump hian thalak chi sang amala khom ngai da khom na le khabu our journey together ti chu Modi hi pe a le khabu kom chung phek masa bera chuan pu Prime Minister i ro puye ti ziakin an nuaya a ming assign nge ni
Kovela mi hau saber Elon Musk le anapui fanau tanen po modi hirei lo te nin koma Elon Musk sian thilpek dangdai taka penhe Elon Musk san modi a thilapek hi heat seal tile nia soini bera chu tile pheka chuan Starship Flight Test 5 October ni som pathum sang ni som ni pali ti a in ziak ni nan soi modi hian Elon Musk afa pathum te chu India ramale khabu thakum hlun pathum apeve bokani modi hi US a thlen ma in France a peng koi ma sa a France in do thlo na tha Rafale jet fighter le tui hnuai long pathum India na leidan tura soipui ma sa a Rafale jet fighter hi India chuan somni paruk le tuma kumin April thla hi chuan a leidan tur po an soifel manarin om heng ral thuam man tur hi cheng vaibel che sing common vel turani a tam tham khop mai tun malam khan France siam tui hnuai long hi paruk alo nei to a nuclear reactor siam dan tur chung chang an soitel bok India hian Russia jet fighter tha Sukhoi 30 kan tiang chi kha zanga do na leito a video masalama kan soito Iranin Russia ne na tanga leitum Sukhoi 35 po Russia hian kumsang ni somni khan India alo zot to a ma se India hian adu lo ni in chin chang rejok ta chuan an soi India na du lo chan hi Sukhoi 35 ai tha le changkang zok le du wang ni in soyan oma tuna US jet fighter tha F-35 chu India ina du ani phot chuan Donald Trump hian leiti ra phal le ta boka US jet fighter tha le Russia jet fighter tha baka France jet fighter tha anei kop thei don ta ni mela India roi tu te hi an thluak athariawa Russia le US kom ngei kop thei an ni na po hian an thluak that zia chu lan ti ro me India hi khovel ram dang atangaral thom la lut nember ram ani a Russia siam man tlom le rin tlak boxi hi a lei tam zuala US siam ral thom hi amana to baka India le Russia hi in lai chin na thatak na yan ni awangin US ral thom te hi India tan chuan ban phak lo ani ve bok thina tunai ro chuan roi tu te pani income ngei na zara ral thom lama po in ring ton takin anin dor don ta ani mel khop mai modi chuan Russia le Ukraine in do chung changa India chu on lambik nei lo angin khovel hian min ngai thina hei hi dik lo ani India hian chan lam le on lam anaya chu on lam ero chu rem na le mon na ani ati bok khovel democracy ramlian berle upaber ram roi tu pani inkom hian khovel ngai vena hlo a president atana Trump tlak lu ani nu rei vak lowa anin kom kher hian mimal taka in thian tha anni na po alantir o me Middle East lam hoi lokila US intelligence te chuan thlathar hun engemaw bera a hun ti riat silowa khian Israel chuan Iran nuclear siam na mun te chu bei atum mai thei ti an soya tak nimo tin Hamas hovin an mi hren chuatir an tum mi pathum te ming an puang bok heng an mi hren te hi kumsang ni som ni pathum October ni saria an man te kha an ni hele kan du tok le rianga lalpan mal som le cheu ro se